сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, шумо нашри навбатии лоиҳаи сирро бидонро тариқи радиои садои хуҷанд гӯш мекунед. Дар студия бо шумо ҳастам ман Шамсин Наврӯзов. имрӯз мо дар мавзӯи шабакаҳои иҷтимоӣ, шеваҳои худмуҳофизатӣ ва амнияти рақамӣ суҳбат мекунем. аксарияти мо дар ин ё он шабакаи иҷтимоӣ саҳифаҳои худро дорем ва қариб ҳаморза дар он фаъол ҳастем. ҳаморза шояд дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ сурат, навор, матн, садо ва ё шояд дигар навъи матлаб мегузорем ва новбаста аз он ки дар кадом гӯшаи дунё қарор дорем, бо дастрасӣ ба интернет ва дастгоҳҳо аз ҷумла смартфон, планшет ва компютер маҳз бо ин васила бо дӯстону наздикон ва ё шояд аудиторияи худ муошират мекунем. аммо дар бисёр маврид намедонем ки ҳамаи ин чӣ хавфу хатар дорад. вобаста ба ин масъала имрӯз мо суҳбате дорем бо Хуршед Гулов, мутахассиси соҳаи IT. шуморо бо барнома хушомадид мегӯям. Ассалому алайкум. Ташаккур. нахуст бед бо ҳам муайян мекунем ки худи шабакаи иҷтимоӣ чӣ аст? шабакаҳои иҷтимоӣ сомонаҳо мебошанд. мисоли Facebook, Twitter, Одноклассники, VK ва боқӣ мондаҳо сайтҳое ки дар он ҷо худи истифодабарандаҳо ҳамон маводҳоро нашр мекунанд. ин маводҳо метавонанд бошанд расмҳо, матнҳо, видеоҳо. масалан баъд аз пайдо шудани шабакаи иҷтимоии нав TikTok боз формати нав пайдо шуд ки видеоҳои кӯтоҳ масалан то 30 сония нашр мекунанд ва ҳамаи ин маълумотҳоро худи истифодабарандаҳо ҷойгир мекунанд. ин аст масалан ҳамун формати Web 2.0 ки мегӯянд ва рушди он ба соли 2004-2005 теғор мебиёд, вақте ки Facebook пайдо шуду ва пас аз он ҳамаи ин шабакаҳои иҷтимоӣ ва манфиати ин шабакаҳои иҷтимоиро дидан ва аз ҳамин сабаб миқдори шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд шуд. хуб, ташаккури зиёд. умуман сол ба сол сафи истифодабарандагони шабакаҳои интернетӣ зиёд мешавад. ҳамин дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштани парол ё худ рамз, нашри маълумот дар бораи шахсият ва дигар масъалаҳои вобаста ба он дар шабакаҳои иҷтимоӣ умуман ба ҳаёти ҳамон истифодабаранда чӣ хатар дошта метавонад? вобаста ба қисми якуми савол оиди рамз гап занем агар. рамзро вақте ки гузоштанд, вақте ки ба ягон кас мегӯянд, ҳатман хай дастрасӣ ба маълумоти онҳо, дастрасӣ ба шахсияти рақамии онҳо медиҳад ва аз номи онҳо чизе ки нашр кунанд, масалан ин нашр ҳисоб мешавад ки ҳамон шахс кардааст ва хай ягон чизҳои ғайриқонунӣ нашр кунанд, хай ҷавобгар соҳиби ҳамон аккаунт мешавад. аз ҳамин ҳисоб вақте ки рамзҳо ё паролҳои худро мемонанд, он паролҳоро якумаш ба ҳеҷ кас гуфтан дар кор нест. дуюмаш хай паролҳои ягон мушкилтар мондан дар кор, то ки онро масалан санаи таваллуд не, ному насаби худ масалан не, ё ягон чизҳое ки ба таври бо роҳи осон шахсоне ки он аккаунтро масалан ба он аккаунт дохил шуда мехоҳанд ёфтан метавонанд нею. хай ягон рамзҳои мушкиле ки онро масалан худи бо як фикр кардан онро ёфтан намешавад. масалан чӣ тавре ки медонем, масалан номи падарро мегузоранд, хай фикр кунанд номи падараш чӣ буд, мегиранд номи падарро мезананд, дохил мешавад. аз ҷиҳати дигар хай аз ҷиҳати бехатарии шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам айни замон хеле пеш рафтаанд ва вақте ки хай 3-4 бор масалан рамзро хато задан, онро дохил шудан иҷозат намедиҳанд. ё ки вақте ки масалан аз телефони ношинос ако телефони шиносу ношинос чӣ тавр ки вақте ки соҳиби аккаунт як бор вход кардаги аз ягон телефон, он телефон дар шабакаи иҷтимоӣ ҳамчун телефони ҳамин шахс қайд мешавад ва вақте ки аз дигар телефон медаранд, дар он ҷо бисёр маълумотҳое ҳаст ки масалан истифодабарандаи оддӣ онро намебинад, лекин ин системаҳои бехатарии сомонҳо онро қайд мекунанд. масалан модели телефон, ID номери телефон, ҳар як масалан барнома вақте ки дар телефони худ установка мекунед, масалан барномаи Facebook бошаду дароед, дар он ҷо
برای همون تجهیزات شما برای تلفن شما یک آیدی داده میشه از طرف سیستم با اون آیدی اونیکلی میباشه از همین حساب وقتی که از دیگر تلفن میدارد و باز دیگر آیدی میدهد و همین طور میفهمند که دیگر تلفن است و وقتی که فهمیدن مثلا با پشت الکترونی یا که با رقم تلفن خبر میفرستانند که از فلان جا از فلان مثلا تجهیزات با اکانت شما داخل شد اگر شما نباشد در آمده باید پرول خود را عوض کنید یا که وقتی که میدارید در آنجا اکتیونی سسی گفتگی جا دارد مثلا هر رقمی پلتفرم ها از آنجا میدارید و همون سسی ها را خودتون قطع میکنید یعنی که شما اون آدمی داخل شدگی نباشد میتونید اون آدم را از اینجا ایستاده ویخت کنید سسی که قطع شد و دیگر باز از دیگر پرول را داخل کردنش دارد دیگر طرفی کار میتونید авторизации дузинагиро включить کنید این راهی نغز است لیکن یک جهتی منفی دارد که مثلا وقتی که شما دوم زینه همچون دوم زینه авторизация بعد از پرول رقم تلفن را داخل کنید در جای باشد که مثلا از دولت بیرون رفتید مثلا و دسترسی به رقم تلفن خود ندارید از همین حساب خودتون به ما سیستم داخل شدن نمیتونید از همین لحاظ کمتر با دقت شدم به همون پیامک هایی که میآید مثلا با مکتوب هایی که به پشت میآید که مثلا подозрительная попытка входа بود میگن و همین مکتوب ها اگر جدی اهمیت دهید و در وقتی اون کسی دیگر فرود کردن در روی پرول رو عوض کنید مثلا اون خوفی دیگر وجود نداره. خب تشکر زیاد. اما امروز مثلا زیاد با شده میرسد که مثلا استفاده برندگانی شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی بعضا حالا بشد که با واسطه همون کامپیوترهای کاری خودشون یا که با واسطه تلفن‌های موبیلی دوستانشون هم وارد صفحه‌های اجتماعیشون میشه و میگن باوری دارم من به آدم. عموما همین رفتار درست است؟ البته که نه. سبب در چی شده میتواند که آن شخصان رو عموما انسان ها رو از همه بسیار همان آدم های گیم پیشپا میدهند که شما با آنها باور میکنید. شخصی بیگانه از کوچه شما را آمده پیشپا دادن نمیتواند. شخصی که شما را نمیشناسد نمیداند کار ندارد که زندگی شما با کجا میره شما چی عمل میکنید به نه بخیلی دارد نه دشمنی دارد. لیکن البته سبب برای پارانویا نیست که همه را دشمن دیدن همه را چیز کردن. نه دوستا هستند. لیکن هر یک چیز حدود هم دارد. وقتی که شبکه اجتماعی یک شخصیتی رقمی ما می باشد ما حیات شخصی خود را مثلا با دوست ما تقسیم کردن نمیتونیم درست؟ پس چرا مثلا شخصیت رقمی خود را با تجهیزات دوست ما تقسیم کنیم؟ هستند شخصای بسیار آدمایی که در حقیقت نمیتونن میکنند. هستند آدمایی که پرول را میگن و سالهای سال آن را عوض نمیکنند. از سبب آنکه آنها باور میکنند. لیکن برای باور کردن اول اساس در کار است. این باورهای بسیار آدم‌ها در اساس شناسایی است. خیلی میشناسیم میدانیم لیکن شناختن و دانستن که مثلا آن شخص‌ها به چی تیارند این چیزهای گوناگون است. امروز مثلا نگاه ضرر رساندنی نیستند فردا ممکن سبب پیدا شود. از همین لحاظ خیلی مصلحت گیرید اگر همچون متخصص مصلحت دادم میتونم که زندگی شخصی خود رو از تجهیزات‌های آدم‌های بیگانه دور کنید بهتر است. مثلا اگر که شما مثلا به یگان شخص باور میکنید رمزتان رو میدهید لیکن یگان آدمی دیگر با یگان راهی دیگر آن رمز رو مییابد مثلا به اکانت شما داخل میشد یگان ضرر میرساند به شما از نام شما یگان چیزی نشر میکنید که آن یگان عاقبت‌های بد دارد. شما کی رو فکر میکنید؟ البته که همون شخصی که شما خودتون با آن رمز دادید در جای نبودگی مثلا باور رو گم میکنید به انسان به اساس مثلا آن شخص هم مثلا نمیداند که در اساس چی این چیز شد. شما هم فکر میکنید که همون شخص این کار رو کرد برای که یک تا همون آدم میدانست همچون نمونگی. از همین لحاظ برای بی‌خطری برای نگه داشتن دوستی و رفاقت آن چیزهایی که مثلا آدم ها رو متحد میکند همین کارا رو نکردن بهتر است برای که هر یک این مشکلی هایی که شخصان رو دور میکند این عاقبت خوب نداره. سیر رو بدان در موج 157 FM. تشکر زیاد. خوب میگذاریم به دیگر مسئله وابسته به همین. خوب امروز ها مثلا ما در شبکه اجتماعی بسیار مشاهده میکنیم که
нашри шиноснома, шаҳодатнома ва ё шаҳодатномаи роҳнамагиро нашр мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади он ки масалан гум шудааст ва соҳибашро пайдо кунанд. умуман нашри ҳамин гуна ҳуҷҷатҳои шахсият чӣ хатар дошта метавонад дар шабакаҳои иҷтимоӣ? хатар дар вақте ки худи инсон нашр мекунад, ба фикрам ин ҳолатҳо хеле каманд. лекин масалан ҳолатҳое ҳаст ки онҳо ҳуҷҷатҳо гум мешавад ва онро нашр мекунанд. бале дар сомонтеҷе масалан барои он ки то ки соҳиби онро ёбанд ё ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар фейсбуку дар куҷо. ман ҳам рости гап худам шахсан як бор ҳамин корро кардам бо нияти бо ягон нияти ғаразнок не, бо нияте ки соҳиби ҳамон чиз ёфт шавад. албатта ки дар ин ҷо масалан вобаста аз ҳолат ки беҳтар аст барои он ки ҳастанд шахсоне ки ба онҳо ягон зарар намерасонад масалан ин нашриҳо. ҳастанд шахсоне ки баъд аз ёфтани соҳиби он ин нашрҳоро масалан аз шабакаҳои иҷтимоӣ удалит мекунанд, нест мекунанд ва ин маълумот дигар дар он ҷо дастрас намешавад. дар умум гӯем агар масалан маълумоти шахсие ки дар паспорт ҷойгир шудааст танҳо дар ҳамон ҳолатҳо истифода шуда метавонад ки ягон хизматрасонии гӯем фосилавӣ расонида мешавад. дар мисоли оддӣ масалан вақте ки телефонамро иваз кардам ва ба ҳамёни электронии хат онлайн дохил шудан хостам, аммо бар система иҷозат надод дохил шудан, зеро ки ҳамон айдие ки дар боло гуфтагӣ будем иваз шуд, айди таҷҳизот иваз шуд, телефон дигар аст. аз ҳамин лиҳоз хай баъд занг задам ба ҳамон шӯъбаи хизматрасонии хат онлайн ва онҳо танҳо маълумоти ҳамон паспортро пурсиданд ки ному насаб чист, кай таваллуд шудагӣ, масалан рақами шиноснома чист. ва вақте ки ягон шахси бегона ҳам масалан ҳамин маълумот ба дастрасӣ дошта бошад ва аз таҷҳизоти худ дохил шудан хоҳад, хай албатта ки ин маълумотро гуфтан метавонад. лекин дар ин ҷо боз як қадами муҳим ҳаст ки ин дастрасӣ ба рақами телефон. яъне ки агар ки масалан дастрасӣ ба рақами телефон ба смс-кодҳо набошад, аз донистани маълумоти шахсии ман ё шахси дигар ягон боке нест, ягон фоидае надорад. ва аз ҳамин лиҳоз хай ҳолатҳое ки ҳуҷҷатҳо гум мешаванд ва соҳиби онро ёфтанд, лозим асту онро аз зарурият нашр мекунанд, аз танҳо аз хурсандӣ не ки ман имрӯз масалан шаҳодатномаи ронандагӣ гирифтам, табрик кунед, не, лекин аз зарурият нашр мекунанд. хай ин ягон ҷои бадӣ надорад. албатта ки агар ки дар ҳозир дар ҳама телефонҳо пеш аз нашр кардани расм масалан ягон ҷошро руст кардан мешавад, ягон ҷоашро ягон рангубор кардан мешавад, аммо рақамҳои силсилаи паспортро агар рангубор кунанд, маҳалли зисти шахсро рангубор кунанд, дигар ягон мушкилӣ надорад. ба мардҳо аниқ мушкилӣ надорад, лекин хай масалан медонем ки ҳастанд одамҳое ки ҳар гуна онро маълумотро истифода мебаранд ва ҳар гуна ҳолатҳо шуда метавонад. аз ҳамин лиҳоз барои эҳтиёт паҳн рангубор кунанд беҳтар. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. имрӯз ҳар як нафар истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоӣ новбаст аз он ки он дар кадом сатҳ дониш дорад, масалан дар ҳамон саҳифаҳои худаш рақамҳои телефонанд, акс, видео ва ҳама чизе ки мехоҳад дар ҳамон саҳифаи худаш нашр мекунад. умуман дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ нашри суратҳои истифодабаранда, умуман нашри акс то чӣ андоза мумкин аст ё ин ки то чӣ андоза масалан хатарнок буда метавонад? дар умум гирем агар нашри маълумоти шахсӣ гӯем, ба фикрам ҳама ҷабҳаҳоро мегирад, зеро дар он ҷо ба ғайр аз акс боз маълумоти масалан видеоҳо ҳаст, боз чорабиниҳое ҳаст ки масалан дар оилавӣ мегузаронанд ва нашр мекунанд. чӣ хатар дорад гӯем агар? хатар бисёр аст. аз ҷиҳати аз ҳар гуна ҷиҳат омадан метавонад ва ҳамаи онро масалан дар ин ҷо ҳозир гуфтан ҳам ғайриимкон аст. танҳо вақти нашр кардани маълумот масалан он бояд мақсаднок бошад. расмро партофтем барои он ки мо зебо ҳастем, не,
راست رو پارت افته مثلا در شبکه اجتماعی لینکدین برای اون که ما در ایران چاربین اشتراک کردیم و میخواهیم که آیدی تخصصی خود آیدی معلومات آیدی فعالیتی کسبی خود نقل کنیم. دیگر جهت سوال آن است که مثلا پیشتر تا رواج رونق یافتن ذهن سنی اسکوسن اینتלקت خیلی که روز همه میدونه تا همین زینه رسیدن ترقیات رقمی گیم اگر همین سرویس ها بسیار وقت فقط متن کار کرد میشد. بله. aynı zaman باشد نه تنها متن بلکه رسم ها بلکه ویدیو ها نیز کار کرده میشه و هر رقمی سیستم ها مثلا الگوریتمی رکومنداسیا دارن الگوریتمی توصیه‌ای دارن و آن در اساس آنالیزی پوره همون ویدیوها یا که رسم‌ها میرد. مثلا در یوتیوب چنین الگوریتم هست که خود ویدیو رو کار میکنه. مثلا در آنجا چه کلمه ها استفاده شده هست. مثلا وقتی که ذهن سنی متن ویدیو رو در صحبت ویدیو رو میگیرد یا که و در اساس همین یک کانتکست میسازد. کانتکستی که در اساس اون دیگر ویدیوهای به همین مانند رو انتخاب میکنه و وقتی که شما یک ویدیو رو میبینید دیگر ویدیوهای با اون شبیه رو نیز به شما پیشکش میکنه. الگوریتم‌های تیک تاک مثلا یا که اینستاگرام ریلز یا که یوتیوب شورتس اینا همش هم یک فرمتی تیک تاک مانند آن نیز خود ویدیو رو کار میکنه. مثلا شما یک ویدیو رو میبینید که در آنجا یک موسیقی است و ویدیوهای نوبتی مثلا یک تا یا دو تا ویدیو پس باز هم یک ویدیوی دیگر رو علاقه پیشنهاد میکنه که باز هم موسیقی است. این تنها در همون حالت می شود که ویدیو پوره کار کرد شود. مقصد این گپ در چی است؟ مقصد این گپ در آن است که وقتی که معلومات شخصی رو میپرسند معلومات شخصی نیست چون کار کرده میشه. هر یک ویدیو چند کدام شخصیت ها بودن مثلا کدام قیافه ها رو شناختن یا که در رسم کدام قیافه ها رو شناختن همین آن رو آن الگوریتم ها به بازه خود داخل میکنن. یعنی که شما رو مثلا با یک رسمی شما در یک جای ناشناس از یک اکانت دیگر نیست یافتن میتونن که شما کیستید و خطرش در همین است که این علاقه دخالت به حیات شخصیت است و این دخالت تنها همون وقت روی میدهد که وقتی که استفاده برنده خود اجازت میدن یعنی خود همین معلومات رو نشر میکنه. اکنون این معلومات چی طور استفاده برده میشود اینش از هیچ کس گفتن نمیتونه زیرا که مثلا این شبکه‌های اجتماعی درآمدشان از حساب رکلام است. درآمد اساسیشان از حساب رکلام است و از همین لحاظ آنها مثلا تارگت میسازند گروهی مقصدناک گیم تاجیکش که و وقتی که یگان کس رکلام میدهد که به من مثلا گویم اگر پایافزال دارن پایافزالی ورزشی کراسوفکا مثلا بسیار وقت به جوانهای مثلا از 15 تا 25 ساله گویم اگر آنها میخوان فروشن این معلوم بار خود رو و در همینجا تارگت معین است مثلا از روی 30 سال میتوانند تارگت رو وابسته به مملکتی جایگیر شوی کنند زیرا که هر یک مثلا استحصال کننده مثلا یک نقطه دارد که از آنجا بارها رو حمل و نقل میکنه و این معلومات رو نیز خود شخصان پیشنهاد میکنن وقتی که مثلا با رقم تلفن رجیستراسیون کرد علاقه آنها میدونن که شما از کدام دولت رجیستراسیون کردگی یا که وقتی که با اینترنت میدرید از روی آی پی آدرس معین کرده میشود که شما از کدام دولت از کدام منطقه درآمدید. دیگر جهتی تارگت این جنس پیشتر مثلا دو کفایه بود که جنس رو خود شخص داخل کند هم مرد زن گیم حاضر مثلا آن رو داخل نکنند هم همون الگوریتم های ذهنی سنی از روی رسمی که شما در اینستاگرام مثلا نشر میکنید جنس شما رو معین میکنه و از این جهت یگان مثلا معجزه نیست این تنها مثلا الگوریتم های علمی هستند که استفاده میکنند یا که سینوسال تقریبی شما رو نیز اگر شما سینوسال خود رو هم دیگر داخل کرده باشید از روی رسم از روی ویدیوهای شما آنها میابند که سینوسال شما چطور است و در وابسته به همین رکلام موافق رو به شما پیشکش میکنه. از پیشکش کردن چون رکلام فایده در آن است که کسی که رکلام میدهد مبلغی کمتر میدهد و معلومات رو به اودیتوری لازمی خود پهن میکنه استفاده برندگان باشد تنها اینجا یک سرچشمه می باشند که برای همین معلومات ها رو گویم که رایگان پیشنهاد میکنه یگان بدی نداره لیکن البته که این نمونه مثلا نمونه
бехатар аст. Гай фарқаш масалан ба шумо чӣ реклама биромада, рекламаи кроссовка биромада ё ки рекламаи сару либоси мардона биромад. Лекин боз ҳолатҳое ҳастанд ки масалан айни замон вуҷуд надоранд, лекин вуҷуд доштан метавонанд вақте ки дар асоси маълумоте ки оиди қиёфаи шумо ҷамъбаст карданд, хай ягон шахсҳои монандро ба шумо меёбанд. Масалан ягон шахсеро ё ки дар асоси ҳамон суратҳое ки шумо нашр мекунед ҳастанд аллакай платформаҳое ки дар асоси сурати шумо аккаунтҳои шуморо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ёфта додан метавонанд. Ин аллакай хатар аст. Вақте ки аккаунти шуморо ёфтанд, аллакай дар он ҷо шахси бегонае ки дар кӯча гашта истодааст, масалан метавонад шуморо фаҳмад ки кистед, чистед ва вобаста ба маълумоти иловагие ки нашр мекунед, хай фаҳмад ки дар куҷо зиндагӣ мекунед. Дар куҷо зиндагӣ карданро ҳам фаҳмидан осон аст, зеро масалан бисёр вақт шахсон агар дар муҳити хона агар ки масалан расм гиранд, дар гирду атрофи хона расм гиранд, аллакай як ревия ҳаст, OSINT номаш, Open Source Intelligence. Вақте ки дар асоси маълумотҳои кушода гӯем ки разведка мешавад, мефаҳманд ки кӣ дар куҷо чӣ тавр ҷойгир шудааст. Масалан дар он ҷо пурра ягон расм нест, масалан ягон қисми расм ҳаст, лекин агар ҳамон қисми ҳамон расмо метавонанд ёбанд ки шахс воқеан дар куҷо воқеъ аст. Ин хатари асосӣ барои шахсони ноболиғ аст. Ноболиғ ҳам бисёр вақт кӯдакҳо, барои он ки вақте ки ягон кас аз ширинӣ масалан кӯдаки хурдсолро мебинад, онро видео мекунад, расм мекунад, мепартояд ва дар таги он масалан комментарияҳо мешавад. Ягон кас масалан ягон дугона ё ки ягон ҷӯраш бошад, мегӯяд номашон чист, масалан ин кас аллакай номи онро менависанд, чанд сола аст, аллакай синни солашро менависанд ва ана ҳамин маълумоте ки маълумоти кӯдакҳоро ки мо бояд ҳамчун шахсони калон ҳифз кунем, вақте ки чунин бо чунин роҳ аллакай паҳн карда мешавад, ин хатар дорад барои кӯдакҳо, барои он ки кӯдакҳо бисёршон ба боғча мераванд, ба мактаб мераванд ва гуфтан намешавад ки кадоми онҳоро масалан ягон шахсоне ки ниятҳои ғаразнок доранд мебиёянд, вақте ки номашро мегиранд, номи падарашро мегиранд, мегӯянд ки ман падарат фалон чӣ ном дорад, падарат маро назди ту фиристон биё маркети рафтем, кӯдак мерад. Ё ки вақте ки мефаҳманд ки масалан кӯдак ягон хӯроки дӯст дошта дорад, гӯем ки себро нағз мебинад, себро медиҳанд, аллакай кӯдакро дилгарм мекунанд ва ба боварии кӯдак медарад. Шояд ин ҳолатҳо кам бошад, зеро ки хай шукр худо ки дар даври тинҷоямонӣ зиндагӣ кардем, лекин боз гуфтан намешавад барое ки ҳолатҳои ногувор аст, ҳолат ки чӣ ният дорад ва ниятҳояшон то чӣ дараҷа пок аст ё ки ғаразнок аст, ҳеҷ кас гуфтан наметавонад. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. акнун мегузарем ба як масъалаи дигаре ки имрӯз дар шабакаи иҷтимоӣ бениҳоят зиёд давр мезанад ва мавриди таваҷҷуҳи масалан истифодабарандагони ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифтагӣ аст. Ин масалан аксияҳои қалбакӣ, бозиҳои фиребкорона зиёд шудааст ва аксарияти ин бозиҳо масалан аз истифодабарандагон талаб карда мешавад ки маълумотҳои корти бонкии худро ба онҳо диҳанд. оё метавон ба он бовар кард ва ё онҳо бо ин роҳ чӣ мақсад доранд ба фикри шумо? мақсади гирифтани маълумоти оиди корти шумо, масалан оиди ҳамёнҳои электронии шумо яктор аст. маблағҳои шуморо гирифта бурдан, маблағҳои шуморо соҳиб шудан. дар системаи бонкӣ як мушкилӣ ҳаст ки дар системаи бонкӣ нею дар системаи интиқоли маблағ гӯем, як мушкилӣ ҳаст ки вақте ки аз номи шумо масалан бе иҷозати шумо аз номи шумо маблағҳои шуморо ба ягон ҷо фиристонад, шумо онро баргардондан наметавонед то он даме ки қабулкунанда низ нагӯяд ки маблағҳо ба ман хато омаданд. ин механизмро номашро диспут мегӯянд ва дар вақтҳои интиқолҳои байни давлатӣ онро истифода мебаранд. Умуман дар интиқолҳо истифода мебаранд, лекин масалан дар байни давлатиаш камтар мушкил аст система, барое ки банкҳои давлатҳои гуногун дар ин ҷо иштирок мекунанд ва интиқолкунандаи пул аллакай имконият надорад ки маблағҳои худро дархост кунад. Лекин ин ҳаст, масалан вақте ки маблағро бурдан аз корти шумо, ҳатман рафта ба банк муроҷиат карда гуфтан лозим аст ки ман ҳамин масалан хато шудааги аст ҳамин интиқоли пулӣ ва онро гирифта бояд баргардонед.
با در انتقال پولی همه انتقال‌ها رو در نظر دارم که مثلا هم از همیان‌های الکترونیک گذرانده می‌شود، از همیان به همیان مثلا، یا که از کارت به همیان، از کارت به کارت گویم اگر این آن انتقال‌های زلطه کران بین این تنها آن انتقال‌هایی که بین استفاده برنده ها میشد و طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. معلومات کارت رو وقتی که گرفتن، خیلی در آنجا به غیر از معلومات خود کارت، رقم کارت، سنه فعالیت یا نام و نسب صاحب کارت، در پسش CVV یا که CVC کد میگن هست، رمز 3 رقمه که آن رو در وقتی پرداخت‌های آنلاینی یا که تصدیق کردنی گویم اگر صاحبیت کارت طلب میکن و آن رو داخل میکن. وقتی که تنها معلومات پیش کارت رو گرفتن این خطری زیاد ندارد. وقتی که الکی از پشت آن نیز معلومات CVV کد رو گرفتن، الکی دانید که کارت شما دستی شخصانه رسیده است که چطور خواهن آن را استفاده بردن میتونن. همین خطر دارد و دلخواه وقت میتونن مبلغ رو برن. دیگر حالتی کارت چی است که مثلا چونین سخیمه های قلابی گویم اگر یک چند سال آخر خیلی پهن شده گیان و از همیان های الکترونی مبلغ رو میگیرن. برای دسترسی پیدا کردن به همیان الکترونی مثلا کفایه است که رقم تلفنی شخص را دانه. درست؟ وقتی که و چونین گویم اگر ژرتوهای خود را گویم قربانی های خود را از سامان تجه می‌یابند در تاجیکستان. در ازبکستان هم این چیز خیلی پهن شدگی است و آن در آنجا سایت oilx.uz است، در آنجا از آنجا میاد. زیرا این چونین شخصا مجبورند که رقم تلفنی خود را در آنجا جاگیر کنند مثلا. بله. و وقتی که جاگیر میکنند قلابان زنگ میزنند. بسیار وقت چیز واتساپ زنگ میزنند. من خودم هم این تفتیشات را گذراندگی بودم. خیلی کمی دیرتر نقل میکنم خدا چی خیر شد. زنگ میزنن از رقم‌های روسیه مثلا از رقم‌های خارجی طریق واتساپ زنگ میزنن میگن که ما بارات رو خریدن به تیاریم و همیان الکترونی خود رو به ما فرستن رقمش رو وقتی که میفرستانه آنها میگن که گویا که آنها فلان رمز فرستادن و آن رمز رو تا به آنها خبر ندهید اگر مبلغ‌ها به صورت حساب شما نمیشه. هرچند مثلا در همه پیامک‌هایی که شرکت‌ها می‌فرستند گفته شده است که به هیچ کس خبر ندهید، لیکن خبر می‌دهند. بله. با شخصی بیگانه‌ای که نامعلوم از کجا زنگ زد. خیلی بعد خبر می‌دهند و بعد باز یک پیامک می‌آید وقتی که آنها با دسترسی پیدا کردن، البته باید که دوم زینه رو گذارن و دوم زینه پین کد است در بسیار برنامه‌ها و پین کد رو نمی‌پرسند که آنها پین کد رو می‌گیرن سپراس می‌کنن. وقتی که سپراس کردن باز یک پیامک میاد، وقتی که پیامک رو زدید الکی پین کد نو رو آنها از نام اکانت شما در آنجا جاگیر میکنن و با همیان شما دسترسی پیدا میکنن. همین که دسترسی پیدا کردن مبلغ ها رو با طریقی یا یک چند اکانت ها مثلا از کشیلوک شما به کشیلوک دیگر، از آن به دیگر و از آن به دیگر یا یک بار از همیان شما به اون کارت روسیه مثلا مبلغ رو میبرن و الکی در این حالت مثلا هرچند که پول ها گویم اگر این کسات یک بار نمیشود گویم اینکه فرستانه یک بار هیچ کس بانک ها مثلا مبلغ رو نمیفرستند، لیکن الکی در آنجا قید هست که همین از فلان همیان به فلان کارت یا به فلان همیان مبلغ گذاشت، اون مبلغ ها الکی برگرداندن خیلی دشوار میشه، لیکن امکان پذیر است. تنها وابسته است از آن که همون شخص ها تا چه درجه مثلا کوشش میکنن که اون مبلغ های خود رو برگردانند. یکم کوشش آن شدنش در کار است که وقتی که اون کس میگه که رمز رو گفتن در کار نیست. هیچ کس مثلا به شما کد نمیفرستاند، هیچ کس کدی که فرستاد در آنجا نمینویسد که به هیچ کس خبر نده و در اینجا یک حالتی منطقی هم هست که مثلا وقتی که یگان شخص به شما رمز فرستاد چیز ضرورت است که اون رمز رو باز به فلان شخص خبر دهید. اون شخص الکی میداند این رمز رو اگر در حقیقت گپش راست باشد در نظر بگیرید. چون این حالت شدگی بود یک شناس مثلا یک روز زنگ زد گفت که آیفون خود رو به فروش گذاشتگی بود و کسی خریدار برآمدگی از خود را از قزاقستان معرفی کرده و گویا گفته باشد که با اکانت او به همه تلفن ها درآمدن نمیشد و پیش از خریداری کردن تلفن باید با اپل آیدی همون شخص
шахси фурӯшандаи телефон дар телефони худ дохил кунад, то ки ӯ қонеъ шавад ки дар ҳақиқат Apple ID вай дар ин телефон кор мекард. ва вақте ки шумо Apple ID дигар шахсро дар телефони худ дохил мекунед, аллакай ин телефон дар зери идораи ҳамон шахс мешавад. ин шахс кардагӣ, бовар кардагӣ, ман намедонам дар асоси чӣ, лекин бовар кардагӣ, дохил кардагӣ ва телефонро дар сервиси Apple ҳаст, дар iCloud, найти мой телефон. дар он ҷо вақте ки медаред, шумо телефонро ҳамчун телефон блокировка кардан метавонед аз он ҷо. ва инҳо ҳамин тавр карда дастрасӣ ба телефон пайдо кардагӣ, дастрасӣ ба идораи фосилавӣ пайдо кардагӣ ва хоҳиш кардагӣ ки қариби 900 сомонӣ маблағ диҳад, то ки онҳо рамзи Apple ID-ро гӯянд ва ин шахс аз Apple ID баромадан тавонад. вақте ки вход кардагӣ аст, онҳо рамзро гирифта якбора иваз кардагӣ. ва аз ҳамин сабаб барои вихед кардан боз рамзро дохил кардан дар кор, ин шахс тавонистӣ кунад. хай ман ҳамин гирифтам, боз дар монтеҷаи iPhone худро ба фурӯш гузоштам, гӯё ки барои фаҳмидани ҳамин схема. ва он чизе ки дар боло нақл кардам, ин ҳамон воқеае буд ки бо худам ба он дучор шудам. як кас навишт айнан ҳамин схема, мегӯяд Apple ID маркети дохил шав ва танҳо баъд ман мегирам телефони ту, мехарам телефонатро. ва дигар шахс занг зад тариқи WhatsApp ва гуфт ки ман телефони туро харидам ба тайёрам, маблағашро ба DC мепартоям, бо боз як акценти тоҷики, худ русзабон, зани русзабон буду, бо як акценти тоҷики DC дорӣ? гуфтам дорам, рақами DC-ро дар ҳақиқат гуфтам. баъд ҳама он чизҳое ки дар боло гуфтам, хеле суханҳои машини қаллобон буд ки мо ту ба рамз мефиристем, ту рамза ба мо гӯ, то нагӯ мо маблағро намефиристонем. хай вақте ки ин гапро гуфтам, фаҳмидам ки аллакай қаллобам, гуфтам ки хай паноҳатон ба худо, ман фаҳмидам шумо ки будагитона. ман мақсад нағзтар фаҳмидани ҳамин система буд. хай таҷрибаи шахсӣ ҳамин хел аст ки ҳаст дар ҳақиқат одамони зудбовар ҳам ҳастанд ки аз зудбовари онҳо истифода бурда маблағҳои онҳоро мегиранд. масалан агар онҳо ба ҳамёни DC ман дастрасӣ пайдо мекарданд, хай дар он ҷо маблағ набуди, чикор кардам наметавонистанду, лекин маблағ мешуд, ман онро як бора дар муддати 5-6 сония масалан аз даст медодам. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. дар фарҷои барнома маслиҳати шумо барои онҳое ки имрӯз дар ҷаҳони интернет сайр мекунанд чӣ буда метавонад дар самти амнияти рақамӣ? дар самти амнияти рақамӣ якум зинаи аллакай камтар истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки мақсаднок истифода бурдан гӯем дурусттар мебошад. зеро вақте ки шабакаҳои иҷтимоӣ буромаданд ва хеле паҳн шуданд, онҳо паҳншавии онҳо яке аз сабабҳояш дар он буд ки дар он ҷо масалан чат аст, шахсон суҳбат карда метавонанд. айни замон бошад масалан месенҷерҳо ҳаст ки дар ин ҷо шумо танҳо бо ҳамон шахсоне суҳбат карда метавонед ки шумо онҳоро мешиносед ё онҳо шуморо мешиносанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ дилхоҳ кас метавонист ҷустуҷӯ кунад ё баъд шуморо дилхоҳ вақт нависад масалан. ва аз ҷиҳати бехатарӣ гирем месенҷерҳо беҳтар аст, зеро барои ба инҳо вход кардан аллакай кифоя нест ки масалан дилхоҳ сайт бадароянд, аллакай дастрасӣ ба рақами телефони шумо аст, лозим аст. ва хай аз ҷиҳати мақсаднок гирем агар то чӣ дараҷа масалан мақсаднок аст истифода бурдани ин ё он шабакаи иҷтимоӣ. масалан ман ҳамчун IT мутахассис ба ман мақсаднок аст истифода бурдани LinkedIn. ман масалан Facebook, Instagram дар ин ҷо аккаунтҳои кӯҳнам ҳаст, лекин онҳоро истифода намебарам барои он ки як мақсад надорад онро истифода. хай ман расмиро дӯст медорам дар ҳақиқат, табиат, гулҳо масалан расмҳои шахсӣ не, расмҳои табиатро бисёртар расм мегирам ва онҳоро дар Instagram ҷойгир мекардам. хай ин ҳам як гем агар хобби буд барои он ки вақтҳои холигӣ истифода мебарам. хай вақте ки ба хулосае омадам ки масалан аллакай вақту соати он омадааст ки ҷиддитар ба самти IT масалан аҳамият диҳем, хай гуфтам аз он чизҳое ки масалан ягон мушкилӣ месозад дар ин роҳ монанди Instagram ва Facebook, аз онҳо дуртар шавам ва фокуси худро гӯем агар ба LinkedIn бисёртар ҷалб кунам.
LinkedIn هم یک شبکه اجتماعی است، لیکن شبکه اجتماعی مقصدناک است که در آنجا متخصصان جمع شدگان و برای جستجوی کار مثلا برای پهن کردن معلوماتی کسبی بسیارتر موافق است، زیرا در آنجا همین کار رو میکنند و خودی وقتی ساختن لینکدین همین مقصد گذاشته شده بود که تا که متخصصان رو در آنجا جلب کنند. آنهایی که ما امروز داشتیم مثلا فلان قدر مهمان آمد نه، لیکن ما امروز مثلا فلان چاره‌بینی در فلان آیتی چاره‌بینی اشتراک کردیم و در این چاره‌بینی فلان متخصصای در آیدی فلان موضوع ها مثلا سخنرانی خوب کردن. و اگر دیگر انسان ها مثلا دیگر شخص ها استفاده برندگان نیز میخواسته باشند که در سمت کسبی بسیار در نزدیکتر شوند، گوییم اگر با کار دهنده ها یا کار دهنده ها باشند با متخصصانی که آنها کارمند آنها شدن میتوانند در لینکدین این کار را کنند مقصدناک میباشد. خیلی باقی برای استفاده برای شخصی هیچ کس را محدود کردن نمیتواند. من هیچ کس را محدود کردنی هم نیستم. کسی خواهد میتواند استفاده برد اینستاگرام، فیسبوک و چیزی که باشد، لیکن باید کمی جدی‌تر با امنیت شخصی خودی هر یک شخص اهمیت دهد، زیرا هیچ کس کفالت گرفتگی نیست که یگان شخص را مثلا از یگان مشکلی رها کند. هر کس مشکلی را با دست خود میسازد و حل آن را نیز با دست خود میجوید. یکی از نمونه هایی که مثلا چطور گوییم اگر به ضرر شخص معلومات شخصیان استفاده برده میشود، قریب یک حالت بود در واسطه اخبار عامه نیز خیلی پخش شدگی بود. اوید یک دخترک که خود را خودکشی کرده است در روسیه تگی الکتریک پرتفتگی. سبب در آن بود که کسی از نام او رسمای او را گرفته، اکانتی قلبکی کشادگی است و در آنجا خیلی متنی بی‌زیب نوشته شدگی است که اگر برای که بسیار علاقه از واسطه اخبار عامه دانسته باشند میدانند چی واقعی رخ دادگی بود و همین سبب شدگی است که آن شخص خود را خودکشی کرده است. من البته آن کس را این گناهکار کردن آن شخص نیست که رسم خود را جاگیر کرد و کسی آن رسم را گرفت و به ضرر آن استفاده بود. نه، البته اینطور نیست. مقصد دیگر در آن که کمی جدی‌تر شدن. وقتی که تنها دانستن لازم است که وقتی که شما یگان رسم را جاگیر میکنید آن هزار یک نمود راه استفاده برایش است و از جمله بر ضرر هر یک شخص. تشکر زیاد برای اشتراک و یک صحبت صمیمی. ما باوری بر آن داریم که آن نفرانی که این صحبت ما را امروز گوش کردند به خود یک خلاصه ضروری را میبرند و در استفاده بری شبکه‌های اجتماعی باز هم جدی‌تر مسئول میشن. خوب، شنوندگان عزیز، در صحبت ما بودند خورشید گلوف، متخصص ساحه آیتی و ما امروز در موضوع شبکه‌های اجتماعی، شیوه‌های خودمحافظتی و امنیتی رقمی صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، خاطررسان میکنیم که مبادی مذکور با کمک مردم امریکا که از طریق آژانسی ایالات متحده امریکا اوید به رشد بین‌المللی رسانده میشود و در چارچوبه لایحه مدیاکام که از جانب اینترنیوز با دستگیری مالیوی یوسید عملی میگردد آماده شده است. شرکت تلویزیون و رادیوی صدای خوجند برای محتوای برنامه مسئول بوده، شرط نیست که آن موقع یوسید یا حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس نماید. تا برنامه‌های دیگر، خداوند نگهبان هر یک شما باشد. موج ما را پیگیر باشید.